All right, everyone, give it up one more time for Cameraman. See everybody out here dancing, having a great time. This is what I'm talking about. Again, this is our 15th year anniversary, having the Khmer New Year here, and thank you so much for being a part of it each and every year, guys. Once again, Sabadi Fest does have a raffle going on. 1 ticket for 10, 3 for 20. And don't forget about the 50-50 cash raffle that we have going on. It is $1 a ticket or 6 for $5. So look for anybody with a green lanyard or anybody that is part of the Commencing Park Committee, and we can be able to help you guys out with raffle tickets, okay? Right now, everyone, we are going to welcome Encore Dance Troupe to the stage. Right now, we would like to ask Shemaine to come to the stage. And today, Encore Dance Troupe is going to perform to 3 songs. They're going to dance to Trot. Màu bánh chầm một rồi trò mày tóc ấy trò cái nhắm vẽ spot đó đi đồ từ sợi khao quanh chơi nomor tak
ចូលឆ្នាំតាមចំណាគេទៅលេងវត្តចែកចូលឆ្នាំតាមចំណាគេទៅលេងវត្តម៉ែអើយកុំខ្លាចកូនទៅវត្តសប្បាយនឹងគេម៉ែអើយកុំខ្លាចកូនទៅវត្តសប្បាយនឹងគេមួយឆ្នាំមានម្ដងធ្វើបុណ្យសាងទេវតាមួយឆ្នាំមានម្ដងធ្វើបុណ្យសាងទេវតាកើតជាតិឡាណាបងព្រះខ្លាឡាលើគេកើតជាតិឡាណាបងព្រះខ្លាឡាលើគេពេញក្រមុំហើយអើម៉ែអើយក៏នៅទុំនេះក្រមុំហើយអើម៉ែអើយក៏នៅទុំនេះអំសំដាំម៉ែមើលទៅគេមានគូត្រសអំសំដាំម៉ែមើលទៅគេមានគូត្រសសម៉ែកុំព្រួយខ្លួនកូនមួយមិនឲ្យព្រួយទេម៉ែកុំព្រួយខ្លួនកូនមួយមិនឲ្យព្រួយទេម៉ែអើយកុំជេរទៅលេងនឹងគេមួយឆ្នាំនេះមិនដល់ម៉ែអើយកុំជេរទៅលេងនឹងគេមួយឆ្នាំនេះមិនដល់làm điều làm đấy thôi cái cái miền lục ăn bọc 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 anh đi làm sao chua sao vậy anh đi cái miền sạch ăn là nhé
Big school à? Cái trên nào lại vậy? Anh là lại cái rồi mình lại cái nụ đất mình đến ố mình kê lại mình đến sẽ sẽ lại kế mình lại kế mình ló lại mình mình ấy sẽ ló lại mình oh my god này mình lon lại mình ra nhắm lại cái cho mình thử bật ra đây library read learn and explore Neighborhood Response Unit 911 Lowell, Massachusetts Police này mình đi trong bị có cái mình Sống pha cùng welcome to Cambodia Town Lowell, Massachusetts Mass កសាងនៅ2016 2016ហើយមិញមើលឡាញគេមិញគ្រួសារខ្ញុំឲ្យទិញនេះអីឡាញ នឹងឲ្យឡាញដល់ហើយនេះផែអត់ថតអញ្ចឹងឲ្យហ៊ឹមដឹងថាឡាញគេវែងណាស់មិញបាន
អត់បានបុកលហុងមកមិញមានខ្ញុំយកស្លាប់មាត់មកថាតែតែពោតគេហ្នឹងមនុស្សច្រើនណាស់បងអើយ រំជួ100នេះអស់ ត្រង់ជុំ100នាក់